maundu ma ukui na ndamboka lero ni wakuma Odonya Sabuk kwa ya matongolo kaunti ya Masako kuinganisya kuthi kaunti ya Kiambu umundi ni waungama itina wa kiwu useni wa athi kukila yulu wa kiao amwe ma enendi alama tuye ngumo ya use uwa athi ni mati wa matena mawekalo misiyo ya alika kiwu na meenda utethyo wa mituki kabindani kau na kemondume wa ukuwa miaka miongo 5 notiwe ni thayu akuwa ni kiwu cha use wa miu utukuni wa kwa mukea umundi kuyaka wauni kangundo boni mutesya no kulivoti mbeke kwa kia usini uyu wa thichatamba icha maundu maingi mavata kuyenende mevo maki ukwati na muno alama kila nila seka ondithile kuna maundu mavya sala na ando maguma ndulia maguma wamane maguma angolo alama enda awe yani mainona mwana wako iwe yani niki nondo kia niki vingite mawe ima kwa mite na ando aingi me muingo ya alangi me muingo yo metele kiwu kibite pena masana yukuma kiwu choka nando ni mathini te ma transport yala menda kuinga kwenda thika kwenda ba onda ni abingie actually twana ngaliko ya ndulia ne yako nwane kiwu na already ona ando asu to thamisie saa mwanza sio tuko I think twe na OCS ba saa mwanza sio tuko nondo akiwu ke na twara to thio sisi ando ala mebunga newe ne kiwu na ni mara to thama na ando asu maina leu kuma nona mbua mbingi inge mavingi we misini yo na mwako kwithwa kana kuvetangwa misini yo ni kiwu cha usuyo wathi maikule utethi wa metuki na muno kukisila kinandu cha kuthini kiambanga sia metuki kaundini ya Masako ala mabingi we ni kiao meithamani magwiwe sindu sio ni meonidi utethyo na nzia ye yulu na nzia ya metuki niki nondo ando asu na ando ma kaundi na meno tongo yula wimbewo kwau matethegwe na siendo ila siabata tamavula siendo sio kome ando mbingi sia kuwa onakia hao ija kuwa mabia maingi makia ni makuwa na ando ingi maungamewa mauya nundo no mundi ando ingi maija ala mathukumila muingo ya makwatele maija ala mathukumila muingo ya makwatele maija ni maungamewa na nono ne twese county government ito ya Masako ndi wa governor wito wa Vinya Wandeti netwese mwena utethi na kwembesa ila siumetwe sia disaster management netoboya tuone ngaliko no Odonya Sabuk kuma chelene kutheyambika ndulia neto need kuona utethyo uyonekana kisione ke ahamba elese kana masani mawe yo methi one vinda yo muko kwa malio na kwa mamaene ndi sivo siana na thina yo withio mavinda maingi la kwina mbua ateo yuki uni kingi vyecha vetu kavala kivika na twikalite obu twasoka twaumaluka twoka twethia mutumia wa bukikalo kitwi ombiwe ni kiwu na twamunya na twasambu yake kwite na twamumalucha na twakuni andu ma media moka niketha twoswe iwe silikali twikulia Wavinya Ndeti atosisie ni tondu ba village ndipo twina thina mwingi muno na thina twithiie ba ni thina twonete vinde nene nundu ombua yaua ithu no kusemba tusemba riu ni twanangiwe mundani twiaimi na ni twanangiwe sindu cionthe yuto sieswe na nzola aitabua oke mituki one undu andu make mekalite nundu kula ni ithu twaumisie mututeithie nigetha ndio tukione uteithio nginya na ngucia gwikira tutire ithuĩ nginya gia kuria thaa ici tutire Vinya mwana mola tuliwapea kula lakini hamtaki kuangalia sisi masikini maji na tubeba. Mimi naona ni ajabu sana ikiwako ni ya Mungu tu ni sawa, lakini mashida inakuwako kwa binadamu. Shida nimepata kwa mto kuja kumbaka nyumbani kwa mahali na lala vitu yangu kaharibika, mbuzi kaanguka kakufa, shamba kaharibika, hata mahali nilikuwa kwa sisi wakuwa ni watu kijiji, hata mimi singekuwa kwa uhai no kavinda nikauvola mundu meomokuwe ni kiwu masane mautukunga likosea katwiku yakawone hivyo kizoki imenda nende kwithwa metho na muno masane mawiyo ila meukilanilia mbusi tukila tutona kwasia ni andu ebindani thi kwi kiwu kingi mesubiane na kukila mbusi methia ciucie kiwu na kila mundu ni walitwe no mana kana kiwu ni muicio munene nundu la jamii no kwoza kusemba ndi mundu unge otana ni etha ona ke riski maisha make kwa hiyo kila mundu ale kwesubia na kiwu kona kiwu kingi ketela kiwu kitele kaunti ya Masako nyeni tawaboni mutesya